Iban, nak le? Iban lek jadi. Ada baru ada pegang. Hai, menurut lu tak jadi man cuacanya kan? Berat hari dia. Alah redo yo redo bengoh. Kerduk saya ke tak lantuan tem teng yum boh tem dah terbaik dengar krek. Gimana dah? Hanya mentang ka tergolong liutan. 80% dah. Oh berarti pada-pada persen dia kan? Oh yan kerja buat teng Man, apa yo kerduk betul kan? Man kita jauh belang le nanti juk kerja macam. Wah botak lahan ya. Ya. Nyo lahan ah. Angka nyo lahan kita yo. Gini yo. Man ejit dah boh tengok kalau macam-macam habis. Angka nyan jadi yang kita teng le. Nyan tu baru geboh teng ah. Jadi long tak teng je. Je ti Je, nyo tak teng pedim. Nyo ta teng nyo kero nyo berarti si kanuro lep lu. Lep leu. Jadi beli gaji Pak Aro dengan sinyo. Jadi lah deal. Dan tak kalau begot lah je. Banyak. Jadi nyo belang ro ni. Nyo belang long ni oh dari no ke deh. Jadi nyo rajak ke dia nak jauh. Rangkang ron Sekitar 20 meter. Oh. Jadi nyo deal long tak teng ah. Di. Jadi long kan, long lakai mundur buah teng ron. Sebab ron ni anak ade lebih gaji. Jadi kan bujak dah jak belang ron ni, long ngopi menteri bepeng dan ke. Dia kan. Bujak ada. Jadi Begot hak ni yang engko long tulung ni apa? begot. Angka nyo orang kan kayo ang katruh yo. Ya nyo ah. Nambah. Dapat salah. Ino. Ye kopi-kopi le. Rayu belang ron. Alhamdulillah. Jadi kiban ron jadi nung buah teng mak ji pun tak teng mak lu. Jadi meno karena ilung orang yang got hati ya. Jadi lun tamah bacut. Buah teng di gaji ji lun tamah bacut. Ya. Padi jadi ji. Nyo dong kira ju me kanuro ya. Di kanuro mang pluh yu menan kira. Oh ilung ni mong pleu. Cuma tahu Pak Ron ni hana je deh. Nyoba dong ji mang teu. Nanti nyoba dong si kau lagi timro nang gaji. Kertu ni we. Oh tu. Oh long bina alamat teman. Ilung kayo. Lun tamah halung 2 kali lipat. Halong pati, hana pengan saja. Peri sai le. Lun tamah jadi gaji Suruh yu menan 200 lebih juang buah teng 5 hektar menan. Hana angin na peri sa peng le. Hana dah peng. Je si ron ni gaji 2 kali lipat. Boci dah peng ron ni. Peng cang. Yamba nah. Kini ba. Alah, KTP dah yang ada. Nyo. Ni peng nyo. Oh Mira. Buku bank dong Oh ba. Mira. No Dubai. Oh Mira. No Dubai. Lu dah yo. Jadi mana orang tahu? Lu ada lu jak bak ben peng. Mana ju bang? Hana lomba saja. Mana bang? Jadi iji kerja ju bak tanya dua ada ju mana. Kibar. Jadi mana orang tahu? Kerja ron ni si kau ro, bak si kan ro. Kadil madil. Ah, beres. Ilung menyo kan. Nyo dua-dua yang sanggup. Mai long sikan uron Pak Ron ni. Ni ke yang mana? Wajib kau ro. Nyo wate bisa kata yo jadi ya botak balik le. Ya, jadi Pak Ron ni 2 juta, baji si juta dengan sayang. Hana tak le peng. Lo on Mira. Ron ni le Dubai ni peng. Kisut ro dia. Ya, suara tu memang le. Berarti Memang mana dia dah? mana? Nyo tak balik je le. Singo tak bawa lo mino bak balik. Bujak dah ro. Bujak tak balik. Boleh lonjek kopi don be kopi rung ron. Ha beres anda ni. Pura pi gaji dah dah yo.